Sanibona njani okhuluma Mthandazi Dlamini endaweni yasePitikif ngizala kuphi eSwatini ngiwakhona vele mbambe eSwatini. So nganza kwethu niyangazi ngisebenza ngesithunywa ngilapha abantu ngumthandazi futhi ngibe umuntu ophethe ibandla lapho ngikhonza khona. So angeke bakuthande bonke abantu oyona imali. Sisisho alikho soka elingana sici. Khona abantu bakubona bajabule, khona kubona benyanye. Lo ufuna ukwamukela lokho. Imvula le nisa noma bengibani. So idlozi into ekhona uma ethi umuntu uthe umfundisi wakhe noma yena uthi idlozi alikho wrong loyo usephumeni ecela kwendlela. Idlozi likhona noNkulunkulu ukhona. Uma idlozi lingekho kunemali esebhenki njengamanje bangikhuluma nawe eyababa wakho noma eyamkhulu wakho ayishiya asaphila kunemuntu enbhizi ngazo manje amatekisi everything. Uma ngabe labantu laba amademon kuthathe konke lokho uyokushisa uzokucala lokwakho ke wena okwamuye ingcwele ngibone ukuthi uza kufikisa kuphi lokho. Umzali wakho ungiye yonke into empilweni yakho. Nganza kwethu masakheni imizi sikhumbule amakhaya esikhulele kuwo notho istick and mud. SinoNkulunkulu sinako konke leso stick and mud leso. So mina angikwazi ukukhomba umuzi wakamamncane noma wakamzala ukuthi kusekhayikisha because ngenzela nini ukuthi ningasho ukuthi hawu ekhaya kuba kanti kunje vele ekhaya kithi kunje ngikhule kunje. So bengansi into yami ukuthi ikhala kithi libe poor but ngoba sengikhona mina ngindoda sengikhulile sala ke ngishintsha lekhaya lakithi. Ngibona abantu abaningi abathanda izinto ukuthi umuntu ekhaya kithi kunemathayisi ekhaya kithi kunema BM no le moto ohamba ngayo i-right ngenye amalanga into zakho zizawulunga. Into zilikhona uNkulunkulu ukhona nine enti nine nesithunywa. Isithunywa masizofika kwesinye isikhathi uphupha ukhulekela abantu ubathandazela. Kwesinye isikhathi uphupha usephakathi emanzini. Kwesinye isikhathi uphupha uvuka imimoya. Mawuphupha usesikolweni ufuna uthwasa idlozi lelo. Uma lento esengiyibalise ifuna ukukhomba ukuthi ikhona empilweni yakho. Iyadistroy ukuthi relationship ungabi kahle ungaphili kamnandi. Even emsebenzini nakhona iyadistroy ukuthi ungaphili kamnandi. Uvuvuka inyawo Nkosi uhamba uyogida. Angisho ukuthi bonke abantu abadistroyeka empilweni yabo makuma relationship just because idlozi or isithunywa no abanye ukuba careless kwabo uyakubona maslow. So ngichaza amagama impilo ifuna kubhekwa both sides ibhekwe yonke indawo yodinga umkhuleko yawudinga futhi namadlozi abeke uNkulunkulu aze adala isihlahla ngobulima bakhe wadala ngoba lo ahlakaniphile azi ukuthi inhlahla ziyawudinga kuphi emhlabeni ziyophilisa thini sikwazi ukuphila kunabantu abafa isikhathi sangefiki kunegula lokudinga bodokotela kunegula lokudinga ini isintu njengami njengumlaphi ndabuko ngingumthandazi ngiyakubona mosloko. So ngiyacela bafowethu ukuthi masibambisane sikhulekisane sithandazisane impilo izokwazi impilo yethu iye kuphi phambili masibuyele emasisweni mina la ngime khona noma sengifike sangasekho emhlabeni bangisize bangikhansele emakhandlela babhuyise impepho benze lisiko bangikhulumise ngikwazi ngihambe kahle ngibuye back ngibe idlozi elihle emndenini wasekhaya kithi noma ke ngithi kulabo engibe ngiphila kunye nabo bangangcwabi nje bangcwaba intsha ngoba ngiyobe sengimuntu okukhona kubona ngale bangakhona ukubona khona bona even babathandazi abafundisi mangakuthiwe sonke uNkulunkulu siyamthanda na siyavuma sithi sonke uNkulunkulu siyamthanda bafundisi njengoba thina nisihola sisemva kweni nithi uNkulunkulu yamthanda phela angeke nihambe niye uNkulunkulu fene nimbuze ukuthi kunjani ngale noma ke nihambe niye kuye ayekho umuntu ofuna ukufa kanza kwethu ayafasha imali ashinjabule emhlabeni never ngeve umuntu akuyena. Isihlahla siyasebenza amanzi asebenza abantu ba rich nje banemuntu nje umuthi nomkhuleko namanzi. So if ngekho leto ezinganza kwethu ayikwazi impilo yaphambili okhuluma uNdlamini Mthandazi mbambe ko 0715292117 073 1044 262 ngisePitikif eMpumalanga la ngikhona ukuhlala khona manje ngoba ngikhona boJozi ngiyafika nakhona eThekwini eMatatela basho njalo angazi bangibiza eMatatela naseMthatha but ngesingimsami ngizalwa mina eSwatini babami uyiSwati straight lokho angufiki ngimaseSwatini but ngihlala manje ngisePitikif likhala lithi likhona likangwane eSwatini enhletsheni ngiwakhona mina lapha ngeke ngibulahle lo muzi loyo ngoba yebo manje nongathi ubheka manje ngathi sisawakha but before bungabukeki nje kwindawo nje embi izinto zitshekile yes lokutsheka kwazo mina kuyangichaza ngiko kwaqinisa mina konkomisa ukuthi ngiyindoda ufuna ngikhule kusasa ngivuse umuzi osekhaya ungatholi into sewenze bosisi sengigcina nje bosisi bami ningathandi izinto enithola seniphakathi hawu unemoto une BM unako konke bayokhipha abantu abakhala into le ufuna umbuze kahle umuntu ukuthi lapha ufike kanjani la
na ukwazi ukuthi ubone ngoba bokhipha abanye abantu unebhadi unamasho akusiya amasho nguwe ukhelese ugijimisa kakhulu izinto ingqondo yakho ayicabangi kahle yabona yonke into etholise khona zibuza lana mina ngiyazi ngena kanjani la kulomsebenzi lo ngicale ngasokola ngihamba ngeenyawo for 15 kilometers ngiyofuna umsebenzi kunzima kokucela imali kaMakhane because angisebenzi ibhadala ngani uma ekhakithi la ngihlala khona kunotswayi namafutha nempuphu ku right lopheka umbhido every day nginganendaba nabo KFC bona ndosi ama drink nang besithenga idrink of pop i1 iice 50 cent ngibona ngathi ngimkhuna ngiphuza le ice nale drink of pop ngiyakubona so impilo ngibambe kanzima ukuze nami ngaziwe ngena kubo YouTube bengabonye ngifike bo YouTube ngishintshe mina sekunzima ngempela bengisebenza into zamandiya 3 months mina ngakhulu lakhe leyo ngabe ngashinga vula umqondo ngaba ne license ngidrive imoto ngene bo spa bo dance bo phephu 3 months mina ngakhuso phela umsebenzi bengasima lo bekusithunywa but isithunywa sambe sha silent ngoba singakhulumi bese silent singasho ukuthi ufuna ugcina ulapha wena ngayibona ngathi kulihlazo mina ukulapha bawuthina abantu ngibe nentombi ngeke phela uthini intombi ngabo this thing ayisebenza uphiwe ithi ingoma noma ngaye emasotsheni yolandwa khona emaphoyiseni yolandwa khona ebuthisheleni yolandwa khona emvasi yolandwa khona angeke umbalekele uNkulunkulu noma gibendizo baleke idlozi liyakulanda la khona idlozi likubuyise la lithi wena sifuna ugcine ula noma ngaba yini uyogcinela kuphi la mawufuna idlozi ngeke ubaleke livumele ungalibalekele idlozi futhi ungaligwamani noma uphiwa ngophiwanga mina ngenza ukuthi ngiphiwe lo msebenzi engenele kuwo njengamanje inkosi nibusise kwela bakhona emakhaya sokuba siqoke sikhulume ningakhohlwa ukusanitizer nifake ini izamfonyo nasamsamfonyo sibona sibhaliwe DR Mthandazi nasi uthe uhulumende sifake izamfonyo simhloniphe kuze sifo singahluphi lesifo lesi ngiphinde futhi ngibe ngisomabhizinisi ngibhaka itini sasa angifuni ukuthi kimi ngithwele kodwa ngifuna ubone ukuthi ngibizele umsebenzi ngicale kanjani sengizwe ukuthi ngisuka kiphi background ekhaya la ngisuka khona manje ngikuphi ngila Dlamini blockyard kukhona ababhaka itini basebenzela mina ngeplaza lenkomo plaza embuzi kusibusembolo khona ekhaya nawe ungaphila.